mukama nanyanula nampangu zera sinimwera birane masenki kubayera nanula Dabane kakanya bambi nanyimusa nezowa takwayira sobona yasangula maziga chakaba ye kandi ugomba nangiye yese CJ Entertainment abona babateguriye neza cyane filime mugiye kurura ariko bafatanije nande nije wa mbere ibi byose ninyongera ko je cyonzi murangura namagambo amashusho samashibiki yanga atari mugira ngo wanaseka bastard uko dutangira barakwereka urumva nuko boss barandika ari mu gikore yuko bakanditse ko barakwereka boss nundi mu boss umva magambo. Hello sir. Update. Nyakuba. We had to make a detour but we're on our way now. Hey, time to go. Yes sir. Yewe ni gihe cyo kugenda. Yes sir, nicyo gihe nyakuba. Rest block the stairs. We'll have to take him down as a group. Bastard strong. All right, let's go. Ibyo dukora turabikora nk'ikipe mumenye neza. Yewe nicyo gihe cyo kugenda. Scared? Hey. Okay, this is the big one. Let's finally end it. Do a good job, eh? Mumenye ko tugiye kubikora mwese mukora akazi keza kandi mugakore neza. Hari kigabo bagiye gufata cyanya munini. Big man inside. Barakwerekana abagabo basiraga kuri gahunda. Kumva umugabo bagiye gufata ibyacu bidatinze barakwerekana. Ninde bagiye gufata urugabo rwa rugeze ahantu urangije kuri igikapu mu modoka bongera barafungira. Ugiye muri bwate ni business bakora zo gucuruza kamogi urumogi mu rwego rwo hejuru kandi muri bwate bambaraga murebe neza bambaraga muri he mwibuka ari ikipe barashaka kumufata neza ikigabo ko cyakaje kirica cyane urugabo rubyibushye. He's here. Hello yahageze, he's here. Kuvuga ngo yahageze abari mu modoka bahita bavamo nibikoni kimwe cyayuraga ni cyanya munini shawe. Group ready to take out the big guy, but we'll let the kid go unharmed. Bomba tuze gufata icyo kigabo kinini mureke umwana agende unharmed atababaye. Barakwereka kumbe cya kigabo cyageze muri bwate kiranje nacyo ari wo cyahamagaye. Muri bwate aragakobwa keza karirimba kabyinaga kaberekaga icyo kikoreye nubwo nta kabuno isura karayifite. Cyanya munini yo waje maze kinagira hasi. Kinagiye hasi. Sorry. Drop admin made. Hey, cyana ibintu hasi we mugume hamwe. Good dick. Kigabo bahita bagitera cyanya munini kumbe nacyo gitanze urumogi. Wafashe urumogi nguye aho yaje guhindurira ibyo ahindura. Yeah. Amaze gurana na cyanya munini yego. Leaving right now. Nona ndaboneka nona mu kanya gato. Araza hindura ibyo ahindura numwaguraga na cyanya munini kumbe kaga kubwa kabyinaga amashanyarazi. Ukubitishije ya miriro bagendana agakobwa kabyinira mu kabari karangije nako kariba ibyo kiba ni biki kumbe ngibyo bipfunyitse mu mapuro n'ibimogi. Niweza ati we ni nka rwarundi ruhingwa nyakari itaga kokoro mukanya arabendaga gufata ingwa ari kumwe na cyanya munini kirangije kunywa ibyo kinywa nibuke bakina aragiye we aragiye. Sure about the drop? Are you sure about the drop? Uravugisha kuri uwo mugabo hari byatanze unati cyane. I don't know, but I... Bitanze ndeba. Do we jump him? Uranyumva? Sir, once he's gone, it's all over. Kiragiye none se ko abantu bari hose nkora iki? Sir. Nyakuba. What do I do? Sir, what do I do? Nyakuba nkora iki? Do it. Mwa gutuma icyo kigabo kibacika. Bagiye kutangira ukabo rurakomeye. Motherfucker! Stay there. Uruta kugifata. Get him! Yewe. Hey, abantu bagiteraniye barenga batandatu. Yewe. Arufashe tupu. Tupu iki kigabo baragikeneye. badass! Nyamunini. Don't worry. We got plenty of food down at the station. Don't worry, we got plenty of food down at station. Dufite ibiryo byinshi kuri polisi. Abana ba polisi baje kuvana imbunda mu baturage. Urashoboye cyanya munini. Has bastard.
bacuruza urumogi muri iyi karitsiye Bolted. umva igikapu cyanaze ngiki kumbe cya gikapu baje kugera ku gikapu kigabo cyanaze basanga nta kintu kirimo nakari gafite igikapu cye kawereye mwibuke neza agakobwa niko kakuyemo ibimogi byari birimo karabijyana ibi biravuga ngo we kanura cyane amaso kuko wishe filime kugira ngo ukanure barababaye ko bakababaye kumbe dore wibye urumogi kari agakobwa gato yewe data mbega mabure ariko sheri wakwicaye si urugabo ko rugenda rumubwira ngo niyicare agakobwa kagendaga kanezerewe niko kibye urumogi nyamunini cyane kindi cyabaye ni imbere ya police kuri police station twajya kuri police station garuka kuri ruhande isoko muri Nyakumata arwaruhe. What are you looking for? Urashaka iki kutarimo kuguruka bikandakanda urumva ko ari imineke yahiye cyangwa musore yaravuye muri Nyakumata muri supermarket kwigura utwo yigurira agenda agasura ke buri munsi agahishe arangije ageze hakunabona n'indabyo ni umusore udashaka kwivanga cyane n'abantu barakwereka avuye muri Nyakumata yaritahiye tuvuye kuri polisi tuva no kuri cya kigabo ndetse nta mudamu w'iby'urumogi garuka ku musore muto barakwereka agiye kuririwe Come out. Payo come out so kayo ro yabonaga mu You kijima thief. wamujura you thief wari mu kijima kumbe kari akana gato I didn't steal from you. I didn't steal from you ntabwo nigeze nkwiba I swear. ndahira I swear More. Oh, you have flowers. Ida byose ko ari nyinshi nakana kamwihambiriye umenyera agaturanye akisa kajura kari mu mwijima This morning. And I was so embarrassed. And then I urasa n'uwababaye sibyo liked him. nagukoreye ibiki nagutwaye iki Can you see my tooth wiggle? I think I should pull it, but I'm scared it'll hurt. akana gakomeza kumuganira umugabo nakitayeho nagaturanye arangije akaka ibyo yaragafatishije Mister, umva why do I bother? I'm too old to lose a tooth. yewe mugabo I don't want to. yicururiza hano udutike niba ari utujya muri filime yuko yanga nibyo utambaza ariyicarira kana kemeye kugurisha ibyo gafite $1? You still owe me 50 cents. idolari nta nubwo ryari ryuzuye ahubwo Songs. ni ibice by'ibice Probably a bunch of crap. ni sense Rude. karagenda ntikazi kubara Yeah? Give me that $1. nawe musubiza iryo dolari ryanjye give me that dollar agaha ibiceri Sausage. sosiso I love sausage so much. nkunda za sosiso cyane kabonye umugabo yivaniye sosiso muri Nyakumata sausage waruzingo we bakuntumye cyangwa urwana rwamwihambiriye mpaka rujya no muri saro yiwe I do nail art. reba urano ko nije gucyanya ku ntoki ryanjye You want me to paint yours? kana kiravuga shaho wa mwana wakurikije nyoko wakurikije nyokuru ubwana buvuga cyane buba bwarakurikije inkanda kandi ni banyi n'abantu Everyone says you're hiding. abantu bose bavuga ko wihishe Something real bad. ngo wakoze ibintu bibi cyane She's that did something real bad a dirty child molester. bakwita igikoko Well, umva I see. kumbe I see niko abantu kumbe nabamvuga Okay. nta numwe nyita mwiza oya you do live like a prisoner. sana ariko tuye neza nk'imbohi you do really live like a prisoner ngusa nk'imbohi utuye nk'imbohi It's Mom. ni mama I'm not here. umubwirire ko nari hano iki ni igituranyi cy'uyu mugabo nyine yaje akomanga hano I know you're in there. ndabizi umwana wanjye arimo Mister, yewe is she there? umwana wanjye arimo kumbe ni wa mudamu mwibuke neza ijoro ryakeye wa mudamu w'iby'urumogi Why won't you open the door? wafungura urugi niba atarimo tukareba niba atarimo kumbe hari In amasaha there. Come out of there. bari warwana we ndabizi urimo Open the damn door. fungura urwo rugi open the damn door Did you hear me? uranyumvishe asunika ka gasahani kugira ngo yerekanye nawe umwana ko nta cyana gihari amasahani yari abiri yako n'ikirenge isogese ishariranuka What are you doing in there? umwana wanjye ariko yavuyeyo Sew me. soni Come out of there right now. ayo nona yamenye agasahani haza kana karagasama do nari nicaye jyenyine urabona isahani atarimo Oh, ah you're really alone? uri wenyine koko yahehe ko yari kumwe n'urwana ko ari urubandi nk'uyu mugabo
umugabo nta kindi yakoze mugenzi akora ibyo akora hano yituriye ntabwo akunda kugaragaza agasura kakunda no kugenda yambaye ibikote yambara ibikote ku buryo utamenya uwo ari we arihisha cyane wagira ngo afite yapfana na sekidende wo ku kinamba Shit you're into. But don't fuck with children. we niba warakoze amakosa atazwi don't fuck with the children ntuzakinisha abana urumva warugabo uko gisa n'urusura rubi wajyaho n'urwanya kariro wa wundi bakunda kwita ntuzi rukundo bastard afite igisura kibishaho rukundo niko kagabo kabige nigeze mbona muri Kigali ni kabishaho oya rukundo akurikirana Adamuru Mukamba acaho Kadamura ariko ni kabi cyane sha bakameze nk'agaturumye buriya rukundo ugira gutyo ukareba udusura tw'abantu Damuru ni nk'agaturumye rukundo we ni nk'agasiba wa mugabo kakana kari kaje we Stay away from other people's things. ba mwana uguma kure cyane y'ibintu by'abandi stay away from other people things kari kafashe indabyo ze gatangira kuzipamba kagabo nta mikino kagirana n'abana na nyina wa kane yakiyamye ngo nukajya ukina n'abana yego mugabo kumbe tugarutse kuri police station cya kigabo cya Nyamunini kimwe cyacuruza gurumogi kuri police wari ugiye gusohoka muri police station waruzanye Have fun? wanezerewe Tell your boss. ubwire boss I wawe will get his ass. nzamubona I will get his ass nzafata agatafari With that shit. wimbwira umwanda don't tell me that shit ngo wimbwira uwo mwanda kibwiye umupolisi mbere yuko gikomeza uruki ni ba boss abakire sabana mukire kandi agukubita atagukoze uyambariza kwambaraga nk'ugiye gufata gusa mu mupira Think I'd give you a free pass, you useless son of a bitch? wagisente we mukeka ko nzajya ncuruza imari nimurangiza mubwire ngo bayi Boys for it. boss ariko ntago ari igihe twayihaye Nyamunini barayimwambura This is exactly why you pricks can't be trusted. niyo mpamvu mwabikora ikintu mutakwizerwa this is exactly why you pricks can't be trusted Worthless developing country communists. mwabiswa mwe murumva ko polisi yazajya idukoramo bo batamenya aribo babanteje cya Nyamunini Trash. we gukoma agapira hano kwa boss Smoke weed. 26 million use meth and 11 use heroin alone. It's a za miliyoni 26 zose mombe kubera wowe wamuswa we kariya baba mfashe ikasampu kagaragaza ibyo ncuruza with those Chinese men here. You got me? hanyuma nukagarure bari abashinwa hano urumva wakitswa Donate the both of you to the fucking organ trade. cyangwa mwembi nzajye kubacuruza ngo ncuruza ibipande by'umubiri wanyu Expertise. uyu mugabo ni umuhanga cyane muri business akora acuruza ibiyobyabwenge none yarangiza gucuruza ibiyobyabwenge agacuruza ibice by'imibiri nujya mu Bushinwa uzitonde we hari igihe ugenda bakakugura uri muzima ngo uyu murama ngahe se ukagira ngo bagiye kugukoresha barakubaga iyo ufite umutima muzima mwana boss ngo biseshi dore umunwa wagira ngo ari mu buguru ni mwene buruguri ewe shacha we aciramo n'iryinyo boss yari amukubise shaho mu Bushinwa uragenda wayoba ari gatoya bakagufata barakubaga shaho bakagukuramo impyiko barazigurisha hari abantu baba barwaye impyiko bakazigukuramo bakazigurisha bakagukuramo agasenda baboyi imitima byose barateza I did the dirty work. mva nakoze akazi kabi Get half. Right. I did that one uruki nyina wakagakobwa Now, ova you listen to me. 20% is what we agreed on. ni wowe utwara 20%. More day. ware 80 urumva nijye uri bucuruza urumogi Idiot. gicucu I can sell it and use the cash to run. na urugurisha nkiruka You're really asking for it now. You know who these guys are? uzabukinisha Don't fuck up. wo gukina ninde ugurisha nijye urya menshi kobwa kibye urumogi mu kabari mwibuke neza n'icya kintu cyabyinaga mu kabari sasa kirimo guhaka urumogi ngo najye kurugurisha babanje gushwana kumba kana ku ruhande karareba kiviriye ku muturanyi wa muturanyi utajya uvuga nyina wa kana niwe bakubitaga inshi afite igishuti cye cy'umugabo kiraza kikamukubita inshi yaba yakokoye kikajya kugurisha kikamuha make mama pole kabica pole najye ujye nkubita ariko umva uko bimeya bon appetit cyecuru maze arigenda yitera ibimogi umudamu yari yitera ibimogi amanywa nijoro amanywa n'amajoro akana kapfaga kuhava akana ke kagakobwa yiteragura umugi shaho kumba kana nigashaka no kubaho nyina barimo kwitera ibimogi buri kanya zamugi zo mu nshinge
ntabwo warunywa bimwe bisanzwe. Ku ruhande hari umuturanyi akana kakundaga kwijya kwirebera uwo muturanyi, gusa umuturanyi nawe akana yakumwiyamye ngo ntukakine n'abana. Abayibereye mu byasa n'umugabo ufite ibibazo byinshi kabisa. Buri hari umuntu ushobora kubona ukavuga uti uyu mugabo ibibazo afite biramuhagije, ukumva ko utamwongeraho. Umugabo nta muntu babana, nta muntu aganira nawe, kereka kariya kana gato. Ngo abaturanyi bose bavuga ko yakoze ibintu bibi. Hari itariki ajya areba akibuka sinzi cyamubayeho. Urabona ijisho areba rimwe, da irindi rirapfutswa, rwavumba ruragaruka. I promise. Nako cyegeranye. I'll leave when Mom's friends are gone. Nako kari mu kubaganire. You know what people call you? Usuko abantu bakwita? The pawn shop creep. Bakwita umusazi. My nickname is. Tell me. Bwira. You didn't guess. Ntabwo utomboje. Akana kanze kurari wabo. Mine is garbage. Je banyita umwanda. Ngo mine is garbage. Izina ryako bakita mwanda. My aunt once told me when Mom was pregnant with me, she was so mad that she kicked a garbage can. Mama wanye ngo akinwite yabaga yaramurakari. Funny, huh? Ahubwo mana kanuza kumwanda hafi. Garbage kani nakantu babikamo umwanda. Yahoraga ngo aciraguramo. Hanyuma mvutse banyita mwanda. Bakita garbage. Umusazi acaho asiga ka mwanda aho ngaho ka garbage. Niko kamubwiye ngo niko bakita. Kana kahise gasezera. Muhumetso uzi ko avuga ukajya ugakoze ku muhumetso. Muhume nawe ntuborosa koko. Muhumetso mu kanwa. Yagiye kuza kureba kana busubu yasanga ntagahari kandi kamusezeranje ko kadakubagana. Nakana keza kaza kwifatana imbaturanye. Agiye kureba kumbe ka kagoryi kamushanyije no ku rutoki. Subuye. Mugabo yagomba kugira ibyajyamo bye bimureba ku giti cye. Bitareba undi muntu. Akana kumbe kare kamusigiye ubuziki. Uko akana kakamusigiye umuziki. Umugabo yaragiyemo nta wundi bireba niwe ku giti cye. Gusa buri ku itariki igeze hari abantu yibuka. Areba umudamu we aramwibuka nyine umudamu yaramupfushije ajya kumwibuka kumushengerera haranu nabo muri Korea y'Amajyepfo muri Seoul umurwa mukuru witwa Seoul. Nta kindi ajya gukora ajya kwibuka be agashengerera. Yatangiye kwibuka ni byinshi yibuka nkuko umunyabibazo wese amera iteka ni buri kintu kiba cyaramukomye ku mutima bikomeye. Babura uko yibuka akibuka umudamu we. Azenduka agiye mu bye nta wundi muntu abwira ibyo agiyemo nta muntu bavugana cyane. Ugeze mu muhanda asanga kana karakubitwa kumba kana kari kazinduka. Hey, no need to keep hitting her, ma'am. Ye mwikubita umwana bingana bityo n'abapolisi. Face! This bum can hurt my son, but I'm the bad guy? What am I paying all these taxes for? Urusinga rungana ko rutarukiba ninde se? Teach you those manners? Cyana n'ababyeyi bawe kwagishije ingeso. Steal his bag? Mwana muto wibye igikapu cye. Cyo umubyeyi. Kana bagafashe karimo kwiba. I didn't steal it. Ntabwo nakibye. I just borrowed it to compare it with mine. I just borrowed it to compare with mine. Nagiraga ngo nyipime ni cyo. She's filthy. Mwana wanjye wikora kuri ico cyane gifite umwanda kuri cyo. Gifite imikasiro. It's okay. Mwana muto watwereka ababyeyi bawe cyangwa twagenda ukanyereka nyoko gatunga kuri rwa rugabo baturanye. Your dad? Buriya nisko nye polisi yataka umugabo. Polisi yataka umugabo abonye polisi je. Here. Yewe. Hey. Yewe. Abana banye ibintu byamuhigisha mu rugo sha. Niko yewe. Cyana cyabeshye umugabo. Ukina n'inzavumba. Buriya nisko wacana we. Kirangije polisi nacyo yarakiretse gicaho n'icyana gito. Fata umwanda wakirgotye. Filimi irahagari akana karagaziriwe. Nyina nk'urumogi n'umujura ibintu byose bibi. Kumbe nyina wakana
nyina w'akana aho yarari akana mwibuke neza gafite ibyago tugaruka hakuno hari ababosi ba boss barimo aritaba za telefoni buri abanyamikasi baba bari hari n'ababoss bon demo kuhamagaye ni boss cyane boss ari muri amazi ashyushye mugenda mukicara amashyushye akabahoreza ahantu hose n'amazi ashyushye. Hello? Where are you? Hello? Sounds like the boss. So now what do we boss tuvugana? Sounds like the boss. Getting high while I'm doing all the work. Mom and Dad would be so proud. Kigoryi urumva ibintu urimo byo bikobwa mama na papa bakabaye banezere bakumvisha batyo koko kumbe n'abavandimwe babiri bakorera wa mu boss ikintu kimwe bakubitaga inshi bafite undi mu boss barenzeho nagushakaga. Who is it? Ninde? The fucking dancer? Cya gikobwa kibyina nicyo cyakwibira umogi bakagukubita inshi. The fucking dancer. Umukobwa bavumbuye hatuye bavumbura ko ari nawe wibyura umogi cyo ryakeye nyina wakakana kanukana nyina wa gabeji. Kantu ko kakabayeho kari ntabwo karamenya ikinyambere kumbe nyina yavumbuye ko ari we warayiwibyura umogi. The dancer. Steal anymore. Mwana muto nukongere kwiba. Don't steal anymore. Ciao. Ntabwo njongera karakokora. Iki cyana cyarebeye kuri nyina yibye aje twite byagenze bite muze hano arimo arisomera igitabazi ngagira abakiriya beza kumbi cyana kiramukukuye. How much for the stuff she took? Don't care. Kids only learn making mistakes. Nugira ikibazo kari akana mba nakabonye nkisomera nk'utakabonye ariko igituzi ntabwo kimombya kiriya nyukareka kaza kibinjugu mudogo ko bamwibye yarahombye mudogo yarahombye. Igituzi kimwe ntabwo gihombye umuntu nk'uyu ufite iduka ringana rityo nk'irya mudogo. Akantu ko kakagiye kumbuye akabwira ngo nukongere kwiba gasize n'ubundi kibye igituzi. Uyu mwana ingeso yo kwiba igomba ko yaravuye ku babyeyi tu buriya mujye mureba Damuru yibye ikiyiko umenye ibyari byo abafite inkomoko aho yabikuye. Simvuze ngo ni ku babyeyi be abafite aho yabikuye ariko mu maraso ariko ka Damuru shana akantu kibimba burashaka. I don't have any money. Nta mafaranga mfite. I don't have any money. Kabaga shonje nta no mafaranga kabaga afite. Goodbye. Urabeho karubaha mu buryo bwako. Sibye kwiba ibituzi nta kindi kabaga shaka kwirira. Yarakarebye abona arakana gafite ibibazo nyina wako n'umubyinnyi wo mu kabari. Karahindukiye kamureba karira. Hey, mister. Yewe wa mugabo, mister. I embarrass you too, don't I? That's why you ignored me? Niyo mpamvu ejo wanze kugira ngo ube wanyemera. Everyone at school does too. I'm pretty used to it by now. Buri wese atsa naho mubabaza. Mom said, ariko ngenda mbimenyera. Lost. That I should just do her a favor and stay gone. Mama gusa nakindi ambwira ngo nugukomeza nkiyangana. She wishes we were dead. Rimwe na rimwe ajambwira ngo yabaye twarapfuye je nawe. Brooks called me a bum. What you did was meaner. Icyo wakoze ni cyoroshye. But I don't hate you. Because if I did hate you, there wouldn't be anyone I liked at all. Thinking about it hurts me too much. Nanjye kubitekerezaho ko abantu bose bagenda batashaka kujya mumbe nabegera birambabaza cyane. Nyako ntabwo ndi bukwange karigendera. Nakana zitoya. Ruko zigiye. Akana uko zakagiye uyu nawe yarababaye. Yarebye akakana biramubabaza. Akakana gafite n'ubwenge karanavuga kakamenya no gusaba imbabazi kakamenya ko kifata kajya kugera iwabo gasanga nyina gafunguye. Nyina yari yarayibye abagabura umugi. Hamwe abyinira bafashe kimwe cyumisha ibisatsi barimo arakimutwikisha gicomeka ku mashanyarazi kirashyuha. Akana bakicira ijisho ruzingo nawe urakaza. Wabonye kuri nyina wako. Utanze kuvuga aho ruri. Hair dryer niko bayita uko birimo gutwika umumama wakana umugabo wabyo bodyguard abahagaze ku muryango mupfuka kana ku maso bodyguard
baramutwikisha air dryer. Umuturanye ari hakuno yagiye kugera iwe mu rugo asanga wabo wakana mu rugo umuryango wabo ingufuri iri hasa niyavunitse. Uyu muturanye navuga nta koma, ntabwo yashwana n'abantu. Harebye mu baturanye bonemo ibigabo binini. Bitese tukubagese kiza kumwiyenzaho. You have something of ours. Ufite ibintu byacu. Can you help us find it? Uradufasha kubibona cyangwa bafite ibyabo. Abereke kofi. Oh wow. This takes me back to 5th grade recess. Dimbe. Sikanga. Hey, akumana kamwatsi. Get out. Muve hano mugende. Wataye piki yazi Nyamunini araza. Yewe! Sinzo bakubita mu idirishya. Abaye umutingi twase rwakira. Umva. It got interesting up here. Hano hejuru bitangiye kuba ibirori. Ngwiki? Rekaje yondebe. Undi na barazamuka cyamagaye boss kuri telefone ngo hejuru byabaye ibirori. Bakazamuka umugabo utavuga. Nyamunini bamukomye kwidirisha shahita hwera. He knocked the guy down. Amukubise hasi. I don't know. Simbizi. He looks different. Nibwo nyagira nsanze Nyamunini asinziriye. Bamuragera telefone n'umuturanyi. Bitangiye kuba ibirori. Hari cyavuze ngo bitangiye kuryoha hano. Who the hell are you? Uri I cyane. don't have what you're looking for. Leave and I won't call the cops. Ntabwo mfite ibyo mushaka. Muve hano ntabahamagara polisi. But we're not leaving without our goods. Ntabwo twagenda tudafite imari yacu. You a camera bag yesterday, right? Uradufasha kubona urumogi rwacu cyangwa se? A day is half a month's interest. $80 capital plus 4%. All deals made in person. Oh, really? Bifite nakwemera nkabibaha kandi nkabihera ku giti cyanjye. Good to know. Kiza kumenya. Bofashe nyina wakakana kumbe bari bakimufukiye. Mubabararira. Nakana kararira. Kana bagakubita hasi yumvishe kana baturanye kamushutike konyine agira kuri isi bagafite. Mommy, wake up. Mama akanguka. Kwana karimo karabwira nyina ngo nakanguka ubugabo yabyumvishe kuri telefone. She can't come to the phone right now. How much again? Are you sure you want these two to die for that price? Bamurangiye aza kubashaka. Nibyo basaba. Arangije arabitanga. Tanze ibyo basaba kumbe. Yari babakobwa. Bose bakekaga ko dore rwa rumogi umudamu yibye muri bwate. Barukurayo. Babanza gupima umugabo yemeye gutanga ibyo byaraho byose. Kirusiga no mumenyo. Bo. Gira boss kura rwa rumogi kabisa ni rumwe rwa nyaka. Amushenje kiramutuka. Ciao, kumbe hano hari umugabo wari wamurebye kuva kare. I got it. Ndabibonye. Nyamunini yaragurutse baramuha. Bamukubita akagabo kakazingo nk'aka kamukubita gati. Nikikanze barasa umuntu. Arangije telefone barayimwereka. Bayimusigiraho. Ko bakayimusigiraho tekereza kwica umuntu imbere yawe ndi wikange. Yikanze nyuma areba ikigabo agipimye mu mutwe. Gusa bamusigiye telefone. Dore hano filime igiye kuryohera rero. Bakaba basotse yarongera bakurikirana na ya telefone yo kureba hanze na taxi rimira twara kakana na nyina. Nyakubahwa. Mr. Karamagara nyakubahwa Mr. Please help us! Mr. Help us. Yakabonye mu modoka inyuma kagenda afite telefone. Uyu mugabo yajyanye uburakari. Wari inshuti ye wenyine bavuganaga kuri isi y'Imana ni kariya kana kagahubwa. Bakajyanye ari. Yakavuga Mr. Help us nyakubahwa dufashe. You mean you couldn't take care of one fucking guy? Was he a pro? Man? Yeah? Bullshit. I've never seen anyone like this guy before. Fucking lightning. He beats like a lightning ni inkuba. That's no big deal. Yeah. Lightning ni umurabyo. Ari kujyana n'inkuba. All guy anyway. He didn't flinch.
What? He didn't flinch when I shot the gun. Ntabwo yigeze abuja na gatoya ndimo kurasa mu bugabo. So what? He didn't blink when I shot the guy. Blink ni uguhumbya. Blink of an eye. Guhumbya kwijisho nanubwo yahumbije ndimo kurasa umuntu. Neighbor and her kid were kidnapped by a gang of drug dealers. Uravuga ngo umwana na nyina bashimuswe n'ibigabo. She's your neighbor? Uri umuturage wabo. Umva kuri telefoni na abapolisi bamubaza. Yewe. Hello? Hello? Yamagaye I police. need your address, sir. Turangira ahantu tuye nyakubahwa umva abapolisi. I don't have time to deal with this, so if you're really that lonely, why not bug the nice lady? Niba wahamagaye abantu wadusobanuriye ko dukwifitiye ibitotsi yarahamagaye ya nimero itabaza abapolisi. Yumva nabo nibabyitayeho arakupa. Akana nyina bakajanye. Utsuboye. Ya telefone aracyayifite. Kuki abagabo bamusigiye iyi telefone kandi ibyo bashaka babibonye urumogi barubonye barangije akana umudamu bashimusa bamusigira telefone. Ubwo baramuhamagaye barangije kumuhamagara. Just don't hurt them. You're smarter than I thought. Just don't hurt them. Mumbabarire ntimubababaza abo bantu gusa. Abaturanyi yarabasabye ngo ntibabababaze. Bamurangira kuri message hana agomba kujya guhurira nabo. Uko bakamuhamagaye mu gitondo afata akamodoka ke abagabo baramushaka iki kindi. Your thoughts? It's impressive. Kariya kagabo karatunguranye karanatangaje. Kumva bana ababosi babiri mwibuke neza bana abavandimwe bafite boss wabo mukuru bakorera. Boss mukuru aba bamuhaye telefone uyu mugabo ni nabo bavuganaga nawe gusa mu kumuhamagara sinzi aho bamwerekeje bo baje bamuturuka inyuma. A telefone. Glove box. Bamu modoka ibyo bamubwira byose nibyo arimo kugenda akora. Hari ibindi bikapu bamurangiye kujya gukura maze byose aragenda uko bamurangira niko bikora. Menya atangiye kubakorera akazi ku ngufu. Go to the driving range and ask for O Mung Yu when you arrive. Deliver the package at 6 p.m. Don't be late. Icyo gikapu kijyana kigeze saa 12 zuzuye. Deliver the package at 6 p.m. Bamurangira kwa Mongo ko ari agomba kwa kujyana. There's a soup place around the corner from you. We'll meet there. I'll have a table ready for us at 9 p.m. Hari abari bube bategereje hanyuma kandi ukagigezayo utinze uraza guhura n'ibibazo. Ni umugabo yakoze. Nshatse kumenya ibyo atwaye ni biki. Bona bigeza bijyanye umwana n'umugore arashobora kongera kubabona. Kakana gatoya na nyina kwibaza ibintu ajyanye n'ibiki. Kombe ni ibindi bimogi atangiye gucururiza abagabo. Aka kamogi abagabo baramurangira ajyana urumogi bamubwira n'isaha agomba kurujyaniramo kandi naze gukererwa ntaze no kugendayo mbere y'uwo munota. Aho agomba kujyana urumogi ni hehe? It's an inmate food. Abaze ibiryo muteka urumva. Fuck you too. Ntago biryoshe kabisa. Uyu ni umupolisi mwibuke neza filime itangire bari mu kabari. Aro? That's right. Ndeki. Nandi mu kurya dodo. Hey. Abanza reba abapolisi bagenzi b'inyuma. Akindi bakoze kumva uyu musore bahaye urumogi ngo narujyane. Aho yararujyanye bamupangiye polisi ni nabo bahamagaye abapolisi baryaga dodo mu kanya tureba. Umusore yanje kujya agiye kujyana urumogi nta kintu yitwaje maze arabanza afata mu maguru. Minota mike cyane. Aho umusore yarari maze bandi baraza baramureba baramujyana n'urumogi. Kumbe kwa boss bya bigoryo uko birimo kugambanira boss wabyo. Bya bigoryo ebyiri. Oh. Welcome. Please come this way. Urakaza neza ngwino hakunino. Please. Ngwino yewe ngwino kabya yewe ngwino sha. It's very nice to meet you. Niza kubura nawe. Right? Yes. Sibyo? Very good. Please sit. Richard. He came alone? Yes, sir. Uje wenyine cyane.
These Chinese always doing as they're told, right? Akora ibyo babwiwe siko bimeze kumbe iki cyari gishinwa cyari kije. Mumwe icyayi sha. Babuzanira icyayi. Uyu mushinwa kumbe abamutumye nabamutumye kuri uyu mu boss asanye umuki. Dandy, you understand? Yes, sir. The tea is imported, so you should drink it. Icyayi kitare. Ngakawa. Kumbuka umusore yari yicaye n'urumogi yari asanye bya bigoryi bigambaniye boss wabyo polisi nayo yarishe. Did he come from a funeral? Should I translate? Do it and die. Yambaye ibintu by'imikara gusa turutse mu kiriyo cyangwa umva boss kuna muserereza. Drink the fucking tea. Wicyayi we, drink the fucking tea. I take it you're El Mangyu. Niwe nyakwa Mangyu. Bari bantumye ibyo ngomba kuzanira mbizanye avaneyo urumogi. Cocaine. I delivered it as promised. Nabizanye uko basize. And I'm over. Mume umwana n'umugore. Ngwiki kumba babwira ntabyo umwana n'umugore bazi. Ahubwo byaye nibyo bimufite. Mume umwana n'umugore. Now you keep yours. Hanyuma namwe murasigara amahoro. Ngwiki bakiraho harundi wabahamagaye. Did your package arrive yet? Boss. Mansik? Ibona gwaye wababigwaye. Masuku kumbe Masuku yamagaye boss. Mangul. Boss ko bakamuhamagaye. Polisi yari yabasengurutse. Bo, polisi iraduteye. You bitch! Gitutu! You trying to set me up? Kumburangambani wa mayiro mojo wanje tumisha polisi. Think I would just... Boss, uribuka nshasha bundi wangu bitaga ngacira iryinyo. Wagize ngo sindi umugabo. Mr. O. Nanje nakoherereje bo, nakoherereje. Kapfe bo, kapfe. Money. Bro. Who's on top now, huh? Chagambani boss. Kiss all the ass you want, but you're still fucked. You hear me? You're fucked. Shiramutuku. You better haul your golden fucking ass out of there if you want to live. So run, motherfucker, run! Irukanga gitutu. Gitutu n'abavandimwe babiri. Ni cya kigoryi boss cyagiye akubitaga iki kwitama kigacira iryinyo. Boss yarebye urumogi shaka kagoryi kamuzaniye kumbe bose polisi bari bayipanze. Ngibafata ari bazima. Abashenzi barangambani. Check. Niki gisenzi batumye. Uyu batumye baramuhora iki. Kuko batumye yaraduga bani bafite akana n'umugore biriya byarabapangiye bose ngo polisi fatire hamwe. Akana n'umugore bya bigoryi byabajyanye. Monkey. Get my jacket. Shakira jacket sha. Boss bigoryi byari yagamariye boss wabyo. Uyatangira kurwana. Ukuntu bamukandagira. Boss muri jacket igiye cyo gucika. Buretse we, buretse. Blow his ass to the cops. Mukigumisha kuri urwo rumogi polisi ari kifata. Abapolisi baje. Usore. Baramunazagwa ku rushitingi hejuru. Avuye ku gitaje. Bagase ba boss bagiye kumanuka boss nguri akatira mu cyumba. Cyo batekera mu yagiye mu gikoni. Polisi yari igiye kumufata. Kumbe dore wa musore banaze hasi. Nuko abantu barengana nuko abantu bagenda bakagwa mu byago batigeze bihamagarira. Uyazize gutabara abaturanyi. Gutabara abaturanyi aguye mu bantu babiri bahanganye boss n'abapagasi bapangiye boss nagiye kubigendera mu kumbe dore cya boss hasi. Wacekaga ko ari cyo gifite umwana n'umugore. Nibuke neza bamuhamagaye yagira ngo nikimuhamagaye. Ajya mu modoka arakibona. Filime yiswe Man from Nowhere. Umugabo waturutse ahantu hatazwi niko filime yitwa Man from Nowhere. Abona cya boss kiratangiye uko cyagatangiye. Boss nibwo agikanguka. Abaza polisi se ndabakirara. Abaza polisi ndabakira. Kiraho ngaho kumbe polisi. Bisoko umusore biranga. Imodoka kakwamye maze aca hakuno. Aca hakuno agiye kureba imodoka yari yafungutse nyuma arebyemo indani. Hari cyabonye cyamutunguye. Polisi baza biruka kumbe cya kigabo kiragiye cya Jongo. Sori yarebye mu modoka inyuma sinzi kiri muri butu. Muri butu y'imodoka hari ikintu yabonyemo kidasanzwe ni ikira.
polisi iramucakira cya kigabo cyo cya jongo cyagiye abapolisi bamufashe nabo bagiye kureba muri butu bikangamo ayiwe zata we zata kumbe ari umuntu babaga nyina wakakana baramubaza ibipande byo mu mubiri byose bakuramo abagabo bari hariya baracuruza bacuruza icyo bita organs z'umubiri niko babyita organs ibigize umuntu bagukuramo umutima bakawugurisha kwa muganga bagakuramo impyiko bakagurisha imyijima byose baragurisha ni ibintu bihenze kwa muganga ku buryo umuntu muzima ahendutse uramwica ukamukuramo ibyo ngibyo birahenze kurusha umuntu. And don't even think about watering down your piss. You got me? Mwako natekereza na gatoye wa musore suko baje kumufunga arengana. Bageze aho bagiye kumufungira kumba afite ibikovu mu mugongo shavu. Ibikovu mu mugongo no ku gatafari ari ibikovu. Yes sir. Nabashenzi mwe mukamure vuba mukamurira ku masaha mukajugunyira amasaha. Cornea, liver, kidneys, you name it. Probably took everything that was of value to sell. Kidney impyiko ntazari zirimo imyijima. Appendix ntazari zirimo. Out of nowhere. We're still looking into it. Uyu mugabo no mugabo utazwi, he's a man from nowhere. We are still looking into it. No mugabo utazwi turacyabishakisha, umugabo waturutse ahantu atazwi nako filime yiswe. Polisi irimo iramwigaho. Bagezwe mu rugo bagiye kwacunga neza. Furnace. Bose reba mu baturanye hari akamogi. Kumbe wa muturanyi wapfuye basanze yabagaguwe. Name's Chate Sick. Last residence listed in Yongsan, Seoul. No offense, tested clean. But from 1998 to 2006, there's no record for him. No record? Kuva mu 1998 kugera mu 2006 uwo mugabo ntabwo yongeye kugaragara mbere yitwaga Sick mu byinjiremo cyane mushakisha. Binjiye aho bakorera indangamuntu hari irangamirere rya buri muturage wese. Umugabo niyongeye kugaragara kuva 98 kugera 2006. Yari yaraburiye nibwo acongera kugaragara muri iyi minsi. Polisi maze byinjiramo. Uyu mugabo arashaka kumenya ninde cyo yitwaga Sick. On 21 Dongjia district. Bavumbura ahantu yigeze atura hano. A pawn shop? Dongjong district. Nta kindi umusore ko bakamuzanye. Pain burst in her nostrils. You know why? Her heart was still beating when they took her eyes out. Uyu mudamu bamukuyemo amaso nibyo batwaye. Bamukuyemo amaso umutima ugitera avuga impamvu mwabikoreye iki? Kumva umusore ararengana nyina wa kakana. Better talk. Vuga ukorana n'abandi. Ibipande by'umubiri mu bicuruza bagurisha urumogi bikanarenga bakagurisha n'ibipande by'imibiri y'abantu. Iyo bagufashe noneho uri umugabo bwo babona ibipande byinshi byo kugurisha. Uzi ko n'intuza bayigurisha we? Amavi. Record. Hey, ibipande by'umubiri mu Bushinwa birahenze cyane. Well, that's everything we have. Tell Chigon to come see me. He'll be gone for a while though. Amutswe wanze kuvuga bamukorana. Ko umusore arengana. Arebye imbere yabonye agafoto k'akana kamuhaye. Aho nyina w'akana akorera. Abapolisi nta kindi bakoze banze kwirirwa babaza umugabo gusa. Batera niwe mu rugo aho yaratuye. I'm left-handed. Nothing works like food, right? He can speak after all. Atangiye kuvuga kubera ibiryo See, cyane. we're making progress, aren't we? Ndasa nabiri butungane shanyuma na nyuma yasabye kugira ngo arishe ubumoso. Bamufunguye akaboko k'ibumoso ngo agiye kurya. Sinzi cyakurikiye. Arabwiye ngo nagajya arica uburyo niba mfungura akamoso. Uriwe mu rugo yewe. Harabaje we mu rugo. Muzu y'ukuntu bagenda shaho. Iyi nzu yo wa mugabo nawe aheruka mu nzu ye barasiramo cya kigabo kibyirushye. Cyanya munini. Shanyarazi sesha aracana. Ayiwe umurambo yirukanga ajya mu cyumba kandi akarambo ava mu cyumba arongera arasohoka. Bageze iwe mu rugo basanga umugabo bahamagara abagenzi bari kumwe na wa musore. Ayiwe jatawe bamwe yabwiraga ngo arisha ubumoso do yabimenyeho n'ibibyo yagiye. Hello? Who is this? Ninde? I'm the Chinese translator. Ijewe wa wundi. All I did was ask for some... Uzi ibyo umugabo yakoze yakubitaga urumva noneho aragenda. Filimira cyasigaye kibasobanurira kuri telefone. Akagabo kakubise karangije gahita gacaho. Icyama nkareba uko gakubita gusa. Uzi ko ntarabibona. Yego. Can you read that plate? Wansomera iriya plaque da. What?
Can you read that van's plate and see if it's my son's? Wansomera iriya plaque y'imodoka ukareba niba ari umuhungu wanjye. 4. Uyu ni inshuti ya wa mudamu bakataguye bamuvana ibipande by'umubiri. Hey lady. Niko mukecuru. Plaque umutwe. Niba abagabo bashinzwe kwiba abantu bakagurisha ibipande by'umubiri wabo. Wangu yewe ni ibori renze urumva yafite ibipande byinshi wangu. Afite ibipande byinshi kuko bakorana n'abakecuru n'aboroheje n'abakomeye. Let's go. Bashimusa umugabo kakana barangije bakajugunya aho ngaho. Ibigabo biri hano birakora ibya Munyakazi dore n'ikecuru ikorana nabo. Kakana barakarekuye bakanazaho bakanaze ntabwo kari kazi kabona ari umukecuru ugahagaze imbere. Umukecuru akorana n'abari abantu neza imbone nkubone. Babacuruza ibiyobya bwenge. Bacuruza n'imibiri y'abantu. Kana kabonye umukecuru kikangamo. Wanna see mommy? Shaka kubona mama, you wanna see mommy? Wewe igikecuru kikabaza ngo urashaka kubona nyoko. Cyaragiye akana karakurikira. Kana gitwaje sha. Dore akana ukuntu kabaye agakarani mu minsi mike. Karakurura ibikapoka twe nuko abana bagenda bakazingama wahura na muhumetso ukibaza n'umugabo mukuru n'umwana. Bazingama bakiri bato. Muhumetso, Damuru, Oscar, mbese ari udutayi ubona ukumirwa gusa. Aiwe. Check yagejeje akana akajyanye. She's up here. Ari hano hejuru. Mom's up there. You should come on up and see. My mom is up there. Ngo mama ari aho ngaho hejuru ngwino hejuru urebe. You should come up here and see. Akana karacyamutwaje. Umukecuru gafite urukapu rw'ikikoreye. Ndakubwiye kakana kazageza imyaka 19 ubona kameze nk'utwana duto mbese bamuhumetso neza atari muhumetso. Kongora mukecuru yakanaze mu cyumba arangije arafunga. Open the door. Urugi kagifunguza urugi. Nabicucu bonara. Nabicucu by'abantu bona. Ucunga neza kumbe sikukana konyine gafungiwe muri iki cyumba. Hari utundi twana turimo. Ubu wasanga ari ubukecuru bwimereye nk'ubwana. Mbese kadamuru kwa kundu kazi ukuntu zikamuhumetso na kausikari unabwo wasanga ari ubukecuru tayini iz'ubwana. Ariko byacu bidatinze kumbe wa mugabo ko yagacitse babagabo. Geze hakuno. (6:41 p.m.) Batangira kubaruka umugabo yagiye abacika soka. 43. Minota 3. 6:45 and 18 seconds. 6 cops hospitalized. Iminota 6 n'amasegonda abantu batandatu bose bari kwa muganga no kuvuga buri muntu yamukubitiraga umunota umwe. Abapolisi batandatu bose kwa muganga. Fucker has serious issues. Uyu mugabo tumuganireho biristeriye uyu ni mugabo bwoko ki? Lock on his phone. Umugabo afite mu ruraso rw'urujetiri. He's a civilian. Ntabwo ari umusivili. Military intelligence put a lock on him. Ndaceka twinje mu buryo bwa intelligence bwa gisirikare tuperereze kuri uyu mugabo burya rwanamo. Ntabwo ari umusivili usanzwe. Option now. Mu bitabitekereza he is not a civilian. Remember that short track incident with Ono? That third grader from Korea sent an email to President Bush a few years ago. "I'll kill you," was all it said. But the FBI still freaked and asked us to look into it. Ikintu kugira ngo bagufasha nuko baza kubabwira ko hari ikibazo cyari gikomeye nkuko Sick is going to FBI nayo yagufasha kamenya umuntu. The FBI asked us to check it out. Done deal. FBI ni ishobora kwa yadufasha kugira ngo twamenye kuri uriye musore kuko byanze bikonze n'umuturage wa Korea y'Amajyepfo. Korea y'Amajyepfo ni inshuti n'abanyamerika no kuvuga ngo buri muntu wese ukomeye cyangwa umusirikare wese ushobora gukora ibikorwa bidasanzwe bagomba kuba bamufite access. That's it. Nibyo. Go. Kadutegereze turebe. Kwa butumwa butwohererezwa bumwerekeyeho. I always go. Aske ohereza sha. Mbe wa musoro ko yakagiye. Please don't kill me. Ninyica. I'm not lying, okay? That bitch started it all. She's the one. I'm telling the truth. Koreans never get shit done in time. Then the Olympics come and suddenly they're building. Wakoranye n'uriya mudamu aragenda twibura umugi. But it's shoddy. Turashaka kumenya niba polisi yaratumenye cyangwa titarigeze tumenya nta kintu wavuze. Has to buy some weed. Bo nari nkuzaniye ibituzi.
ibi ni bivandimwe bibiri byagambaniye na boss wabyo witwa Jongo. Jongo mwibuke neza yacitse police ariruka. Pawn shop bastard. Gitutu. I know he's with you. Ite kuri ya mukobwa yabaga ari kumwe nawe. Police yigeze mubaza cyangwa biragira ngo niba hari n'ikintu police yamenye. Babimenya hakiri kare cyangwa wavuze nawe bamuhi. Uragashoka. Wamshenze uzi ko nagukata gatwe. 1. Whoa, I'm sorry. Babarira. I'm sorry. Babarira. Let me go. Please don't. Don't kill me. Haruta chini. Oh. You fucking scared me. Uranganze. Wasting your time with him. Hese waruri mo kuganira n'igisenzi mu biki. Kindaje ndamurangije. Rumva mshenzi. I was doing fine before you cut in. Mwana taramwica ntabwo nari nakikanze kimubaje no kwikanga. Mugabo muteye agashoka mu mutwe. Abavandimwe babiri barangije baraza baricara. So what? It's over now. Oya ubu ngo muvandimwe icyo ugomba kumenya. Urumva? Alone? Hagize umuntu ugukinisha umusenzi urumva? Nagashoka. Fucking shirt. Yeah, why? Mwana uzi ko mutemye agashoka ishati yanjye nibwo nari nyigura urumva muvandi. That sick fucker does his best work on his own. Ibi birambabaje kabisa. Ishati yanjye nari nyigura kweri ugiye kujya muri za cagwa z'inyakariro. Hakuno hari wateye abantu ibyumba. Let me go. Just this once and I'll double what they... Gusabwa nyuma sibyo. Abagoyema ndagukubira kabiri. Jongo by'abasore baramuteye babasore babiri. Babavandimwe barimo kurya. Jongo baramutera wari boss wabo bamuteje dore bamuteje ni bodyguard wabo. Be fucking millionaires. Ndagwama miliyoni byibuze ndeke ndi muzima. Dore icyo magiryaye mu kanwa. Akoshe man. Gabusha cyara mukasi. Jonge bigoryi birica bikicana ba boss babyo bigasigara ibyo biyoboye. Kumbe police ngira cyari mu birego. Police kuri mu birego bashaka kumenya ni ruri nyuma y'ibyaha byose biri muri uyu mujyi. Cyane cyane nakagasore batakirengaje mwibuke neza kararwana kakwisa police batandatu bose bajya kwa muganga karacika. Kasoko. His lover and ripped out her eyes. Is that right? Dukurikije ibintu turimo kubona muri uru rugo Soko yabuze umugore we. Soko lost his lover. Yabuze uwo yakundaga. Where is she? Gusa turashaka kumenya uwo yakundaga we yari inde. Soko batangiye kumwigaho. Kumenya nicyo Soko akurikiranye ni iki mwibuke neza Soko yacitse muri police station. Hello? Lock is down. Umva. We're in. Biratunganye ibintu byose byatunganye Soko namenye uwo ari we. Police yaje kuvumbura Soko uwo ari we dore ngabicaye. I don't have all day. Yes sir. Uko Soko bakamenya uwo ari we barakwereka Soko naye nguyu aracyari mu kurikirana kana uko bakajyanye ibye bakujyakajyanye. From the United States. Soko yaratozwa tozi bya gisirikare atorezwa muri United States ni muri Leta Zunze za Amerika. Chate Sick. He was a special forces agent in the army. He was a special forces agent. Yari umwe muri bamaneko ba special forces yize bya gisirikare bya special forces. Barangiza mugira umunetsi wabo. Police tangiye kumwigaho n'umusirikare. Yabuze ari umusirikare. Classified missions from 98. Hanyuma kandi bamwoherezaga muri classified business z'amabanga hanitse bakamwohereza mu bihugu by'amahanga. 2006. Muri 2006 bamwohereje ku kirego. Instructor for specialized forces. Received a gold star and as you can see, he also got a military. Yakiriye gold star, yakiriye umudari wishimwe nanone mu bwoko bwa zahabu kubera ukuntu yakoraga akazi neza. Order. Say hello to your new backer, boys. And what do you know? His credit's fucking lousy. He mostly handled enemy raids, munitions, assassination and kidnap. Specialized. Yakoraga ibintu bifasha bijyanye no kujya gushakisha ibyeba byananiranye kubishimuta ndetse no kubirangirizaho yabifatiye. In secret foreign operations. Yakoraga secret foreign operations. Yo mabanga yo kujya guhiga abanze mu bihugu by'amahanga. Need. You sold this here. I think you've been misinformed, bro. I'm in the business of dealing cash, not cell phones. I won't hurt you. Ntabwo ndi bababaze ndashaka kujya mu nkurikiranire telefoni yahamagaye n'uwahamagaye aho yari ari. Kuma umusore uko police irimo kumwigaho n'abarigaho akana bakajyanye. Arababwiye ngo niba murangira uwamuhamagaye kuri iyo telefoni aho ari ntabwo bababaza banza kumva. Bavana y'ibyuma niba byikuriye yora. Umusirikare. Yeah. You a cop? The brutal training program is said to be one of the worst there is. He was trained in brutal program. Yatorwe mu buryo bwo kurwana bihanitse. Few soldiers that complete it are never the same again. Abasirikare bacyo cyane nibo barangiza iyo myitozo kandi ntabwo bongera kumera nkuko bari bameze kuvana mbere. No boot camp.
bamwebwe shakira ya nimero Sikari yewe umusirikare shakaga kujya mu mukurire nimero yamuhamagaraga yahamagariye abajyanye akana arabashaka sinzi ko biri buryohe cyane we akira nimero several at a time. He's a harvester. He deals hearts, livers, shit like that. After a car accident in 2006, muri 2006 after the car accident umugabo amaze kugira accident mwibuka abana abapolisi barimo kumwigaho aho ari na wari mariga hakana bakajyaje Jate 6 records are totally clean. He was shot? yavuye mu gisirikare gutyo arashwe ntabwo yigeze yongera kugaragara na gatoya aba batangira kwibaza ngo he was shot yigeze kuraswa Military hospital after the accident, unlike yajyanwe kwa muganga mu bitaro bya gisirikare nyuma ya accident their passenger. But according to his surgeon, he'd been shot and had no injury linked to a wreck. yararashwe kandi ngo nta ruguma rwigeze rugaragara ko rwarashwe kera akiri muri Iraq yagezeho no muri Iraq ibintu 2006 umusore rwo yaretse akazi ka gisirikare. Hell is this fucking kid? Who was the passenger? It was his wife. She died at the scene. Accident imaze kuba uwagonzwe yari umudamu we ni wapfuye. She died on the scene. Yapfuye aho accident yabereye. Umugabo we yajyangwe kwa muganga bamurashe nukuvuga ngo bari bamutumyeho ni byihebe. We finally got a lead on Cha. Umusore baje kuvumbura hana ashobora kuba yerekeye n'abapolisi. Byagenze bite mwibuke neza baracyamuganiraho. Kumva ko umusore bavumbuye hano yerekeye nawe yaraje gushaka bya byebe ahantu biri. Ibyebe byashe musakana ni hano bikorera. Babandi bamuhaye nimero. So we have to meet in person. Yeah. Yego wangu. Yes, yeah. Bafite bwate shavu. Dore bwate meze nk'iyo kwa Pempe. Barabyina wajya ni kwa Pempe. Wicyangugu Pempe wicyangugu. Yeah. I run a legit service. See? Oh yeah, ni hano hejuru ya ariko se hari ikibazo kiri mu yes, yeah, yes. Kumba musori. Musaba bari bamuhaye nimero yarabazanya bazana ku ngufu ni bamwereke niyo bwataha niba yo kwa Pempe. Bwate kwa Pempe. Seri. Bambonye seri bonye fresheri nikoreye uyu munsi. Tupac yanyogoshe maringis. Bambonye seri. Gwavuye kuyogoshesha kwa Tupac. Ever seen this? Do pause. Yewe. Kumbi nibyo bikora n'abakote bwate yarayiteye ibyishimo barimo. Seri. Dore bashiri babo yewe. Bishirikiranje kimushyiramo akakanyu kumve. Kugira ngo aze gusinda nasinda kibona uko kimujyana neza kinuko kigende kimanuke. Urumva kimanuke ku gasongero. Kobwo ko yakagotomeye. My debt will be clear. Kumva mbabarira sibyo wanditse ngataha. Just tell me where he is. Mbwira aho umugabari washimusakara ni washaka. Just tell me where he is. Ko umugabo niwe nyiri bwate byaryoshye. Yabari mani ndani sibyo genda gufasha urumva. Mbabarira ntunereza njye. Hello. We're tracking the guy's cell. He's on his way to Club Eden. We also got a... Saka twamuvumbuye ari kuri Club Eden. Yagiye kuri he's on his way to Club Eden. Yagiye kuri club yitwa Eden. Club ni bwate aho babyinira. You guys be careful. Mwitonde ako gasore ka soko gashobora kuba gakubita cyane. Polisi irimo irahiga soko arimo arahiga bashimusa umwana. Soko ngo muri bwate. Hari cyamusanye. Aberekaga karita kamwemerera kwinjira hano. Yabanje kureba DJ aramwemerera arinjira. Ni DJ nde yarya ni rwabakiganinde cya kindi cya Evari. Cyamubare. DJ cyamubare uko akamufunguri. Abona cya boss dore kimwe cyatumye ku mwana gusa kibi cyake kigabo ntabwo akizi. Iki kigabo ntabwo akizi kiri kumwe n'ikivandimwe cyacyo. Boss arinjira. Ahangaha azi gusa ko banyiri hano aribo bashimusa umwana. Cya kimenye cya agikura ari yamenyo yose. Umusore no umusirikare. Uziko guturana n'umusirikare ari byiza we. Dore kuntu arimo kujya gufasha abaturanyi. Itesha. The chicks here are hot. Abakobwa hano ni beza. Tits. Bose ni abakobwa bateye neza. Cyanze kumubwira ko aricyo cyitwa cya Pempe. Right though. Usually the girls are smoking hot. Hana abakobwa kandi bacu baranywa bose baranahutera. Haro? I think tonight's a bust. No good pussy. Iri joro biraza guturika sibyo tonight with bust. Hey, havayo. Dore byidi nibyo byashimusa kana. Dore gipo. Where's Dochi? Hey. Hey. Come on. Bayos. Abona abapagasi nibo bashinzwe
ni babawusa n'abarinda kutubari yewe I've got chronic constipation. Bando zibyo narindi mose. This way. Dash. Kumbe soki ndani. Arashaka banyiri hano rabizi neza ko aribo. That sucks. I hear once you start dialysis it's all downhill. Boss urana kuna ariko mu boss abakire sa abantu sha. Dore mu boss muri wese abandi bamuhagaze uruhande. Work with us, you need temple membership. Urumva we nugira ikibazo amafaranga arahari urumva reka we njugunye gusa ubundi turaza kuvugana mukanya nako dukomeze tuvugana. Barimo arajugunya kindi kimwagaze hejuru shaba boss sa abantu. Hamagara iki cyamuzanya lo. Yeah. Yego. The men's room. Mu cyumba cy'abagabo, the men's room ubwo no kuvuga muri toilette y'abagabo. Yeah. Urambona mpagaze mu muryango neza ahagana hirya. Uwo nindi urimo kubwira uhagaze, wamushenje. Nirubwira uhagaze. Umubwira uhagaze hejuru, umubwira uhagaze hejuru. What the fuck? Get the fuck out, go on. By the way, boss ari mara jugunya. Get the fuck out. Yeah, wababwira ngo boss arajugunya. Wajya hasi. Mister, in here. Boss agiye gusoka. Akira yawe igicaho. Nicyo cyabareze. Oh! Fucking son of a bitch. Bitosho. Libga. Murutu. You're gonna tell me. Urambwira you gonna tell me. Chuma murutugu yiva. Ukwiye kurira icyuma we. Kakuye icyuma. Yewe yewe. You're gonna tell me. Urambwira. Where Somi is. Aho umwana ari sani. Fuck you. Kiramutuku. Yogeza. Sirikare. Bombo ko musirikare arimo gukanda ikigabo. Bafite bodyguard wabo baba boss. Bodyguard ari hano n'umushinwa China man. Navuga kuva yagenda. I see. Urumva akana karihe Sunny niko kitwa Garbage Sunny. You sold her. You sold her to the ants nest. Mwaramugurishije. You sold her. Mwamugurishije bacuruza ipande by'imibiri. No. Oya. Man sick and John Suk took care of it. Where are they? Jack ni wabyitayo ari. Akakubwira kandiramo icyuma mu rutugu. All right. Abandakubwira basi. Bodyguard ya Charles. Ndakubwira abagabo ari hano uyu mushinwa ya Charles. Ni igishinwa abagabo bikodesheje umushinwa kuva China. Okay. Reka basi ngubwire ni icyuma mu rutugu. Musirikare araguruka. Uziko uzaturana n'abasirikare we. Sirikare urabura akagutabara. Kigabo kivayo ni igishinwa China man. Kiza kimushaka. Gishinwa nacyo nikivuga. Musore ni umukoreya. South Korean. Kagabo gato kabangutse wajya ngo ni inkuba ngo karakubita nk'inkuba. Karakubita. Kirasa zose. Zose kirazirasa niyo hakuno kirayirasa. Kumbuko cyakayirashe. Cyarasiyemo umuntu. Nikamuka amana kahaguye. Daka! Yewe! Ukapa! Torabagabo! Yewe! Police! Torabagabo! First force commando! Sirikare! Yewe! Kuta! Musirikare! Bagara hejuru y'umurambo. Shirma mukore muri wese. Nakuvuga. Nakuvuga bararwana batavuga. Kurwana batavuga. Focus. Shirma. Fight. Bakabo. Bakabo. Mukara guruka taramuhamisha. Toka we. Yewe gashoka kagufisha. Amashoka aragwira wo kacwa. Yewe zata we agashoka kagufi. Shoka. Yewe data we. Abagabo turi hano abarongera yikurayo. N'abakoreya, Koreans.
cyavuye muri wese arakibona nacyo kiramubona ngabo hagati muri bwate mu baturage kwa Pempe bari muri bwate kwa Pempe we bararebana hakurya hakuno bombi n'indwanyi fighters nawe yagikomerekeje amenya agashoka kafashe ku mutwe hejuru nacyo cyamurasheho yewe kura icyuma nawe afite agashoka dore filime we hari uwaje maze aragihagarika kumbe boss yabonye kirimo kubahiga anabyinamo Pempe yewe sha Pempe nakagabo kagufi shawe filime ira dore ka boss ka Pempe aradegagarika umupagasi sigaho ti yewe dore boss Pempe umupolisi nawe yari hakurya maze arababona uko barimo kurebana Pempe arangije abona polisi nta kindi yakoze afata telefoni ayimunagira hasi baje kongera kuvugana amenye intambara itari bw'igitangira barangije bacaho babonye polisi bacaho dore n'umuchina nawe arakurikira umushinwa uyarangije maze nawe arabakurikira ko nshaka ya telefoni barabashaka none imbone nkuba n'umusirikare nta mikino nta mbabaza ajya gusaba kandi nawe yinginga ngo amufashe polisi irakurikira abapolisi muri bwate bari baje shari benshi bambaye civile shabo kugera hanze bari bigabo ko birimo kugenda maze arabibona dore n'ibivandimwe bibiri kimwe ngikiri imbere dore na Pempe nyuze kumamagara akurikira ibigabo n'umusirikare yahoze nakora umusirikare yavuye mu 2006 umusirikare udasanzwe special force commando umusirikare wiyemeje abasirikare batoza kwiga kurwana wenyine kumbe kigabo cyamupimyemo urusasu yasaga n'urufite yari rukansaranjana n'agashoka ke iyo muhagarara sha bereka ishoka ikimarira ibiti abatera intorezo sha afite indyankwi ako nakantu kagera mu giti kakihindukiza yageze hakuno kanamurashe mara yagasani ni umwicanyi kigabo cyari rukanse yijyana imodoka yacyo polisi cyinjira mu modoka polisi kandi iramurasa kwa polisi nabo aratangira babuze uwo barasa aba nabo nta kigenda kabisa akazi barakora gake amakosa niyo menshi ibi niki akazi gake amakosa menshi soroka yakagiye yagiye yakomeretse Hey, pawn shop escapes again. Yeah. How'd you do it? Weren't you at the station? Why'd you kill Zoe's mother? Well, look at it this way. She actually saved 3 lives. We couldn't have done it without you driving her. Thanks. Ibiga byatangiye kumuvugisha ariko bisa n'ibishinyagura. Kubera kuri telefoni yaranagonze ubuzima bwe buri habi. Hello? What did you do to Zoe? What do you think? Mukora ibyo mushobora mu mpagarike. Worth a damn since she's so young. Reka da musore muto ndabona utangiye kubyina ukiri muto komeza uze turaza kubyina natwe turiteguye kujya mu miziki ni imiziki y'intambara. Prison. So not so bad. Wagiye muri gereza uracika that's so bad ni bibi cyane abpolisi abasizi bagisuka. For the future. What? Umwana muto. Those who have a future. You grab her future. Mwamwibye hazaza by those without one. Abana bato muragenda mukabiba hazaza. Ntabwo ndi bubyemere. Ndabahiga. Today. There is no fucking tomorrow. Ndabahiga guhera uyu munsi kandi sizategereza ejo. Uko bimeze arabahiga guhera uyu munsi ariko sha. Hey. We. You just hung up. Uko musenza habura shanga inyeshyamba sha. Arahabura. Police. We gave you information but you lost your suspect. This ends now. Amakuru dufite mwabuze suspect wo mwakekaga. None soko ko yabacitse murimo murahiga ndi. Polisi uwo yahigaga yamwibesheho. Uwo yahigaga nawe ari marahiga bagize ba nabi. Gotta be kidding me. Are you after O or Chate sick? Udemo namwe murahiga sick cyangwa? Ones who spent 2 goddamn months staking him out. It's our man in the hospital. Abasore bacu kuba yaracitse muri gereza nabwo yabagiriye nabi ngo abice. Yarabavuniye gusa bari kwa muganga ibyo nta kibazo kirimo yabica nibwo twari kumukurikirana nk'umwicanyi. Catch these fuckers and lock them up. Ahubwo ari marahiga bo tugomba guhiga natwe mureke dufatanye nawe tugene none dufate dufunga. I'll turn in my badge before I let you take over. You don't understand. In
In 2006, a national defense employee tried to sell information overseas. muri 2006 bamwe mu bashinzwe umutekano w'igihugu cyacu cya Korea y'Amajyepfo bashatse kugurisha amabanga y'igihugu mu mahanga. They tried to sell information overseas. Umugabo arimo arabwira bagenzi b'abapolisi $200 million for national security information. miliyoni $200 z'amadolari ku by'umutekano w'igihugu. Amakuru yaragiye kugurishwa niyo bendaga guha abanzi b'igihugu ari nabo twakoranaga nabo bya gisirikare. 2 men from special forces were sent in to assassinate him and recover the... abasore babiri ba special forces baroherejwe kugira ngo bahagarika bendaga kugurisha amabanga y'igihugu. Umva amakuru ukuntu uriya musore ateye. leaked data. Bamwe mu boherejwe harimo uwo musore Sok. They sent infiltration unit agent Moon Dal-soo. bohereje Moon Dal-soo na mugenzi we and Cha Tae-sik from the extermination unit. Sok mugenzi we Moon Dal-soo yagiye kugera asanga Sok abanzi yabara